Ikaze muri Showbiz Box nanone. Ni intore mu mfura Silent Fire Ikomaye na Billion African Black Dreamer Boy and Joy Speaker Boy alone to make a load of colors. Jimunuspa mafita antagonist nanone mugiye kubana mu makuru y'imyidagaduro hirya no hino mu Rwanda. Reka makuru yacu twanzikire ku nkuru ya Mutesi Scovia, umunyamakuru washinze ikinyamakuru Mama urwa Gasabo, akaba n'umwe mu bayobozi b'itangazamakuru ryigenzura. Nk'umuyobozi hari icyo yasabye abanyamakuru bakora umwuga w'itangazamakuru ryigenzura. Mutesi Scovia atangaje ibi mu gihe aherutse gutorerwa kuyobora inama y'ubutegetsi y'urwego rw'abanyamakuru bigenzura RMC. Yabwiye abanyamakuru ko igihe kigeze kugira ngo buri wese ukora uyu mwuga aba afite n'ibyangombwa bimuranga. Ni byiza kutunga ikarita ikuranga nk'umunyamakuru. Mu by'ukuri mutekereza umunsi nzaba ndi mu kiganiro bakambwira bati kanaka yafashwe, nkavuga ni ntabwo ari umunyamakuru. Mutekereza ukuntu nzaba niyumva. Iyi ni imvugo y'umunyamakuru ndetse akaba n'umuyobozi w'abanyamakuru bigenga, Mutesi Scovia. Iyi ni imvugo ye aho yaganiraga n'itangazamakuru akaribwira akamureka umutima. Naho mu busanzwe uyu munyamakuru yafunguye umuyoboro we wa YouTube ku itariki 25 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 2021. Ibiganiro amaze gushyiraho bimaze kurebwa n'abantu barenga miliyoni 57. Arakurikirwa cyane, ibiganiro bye birakundwa cyane. Amateka uyu munyamakuru yanditse adasanzwe mu gihugu cy'u Rwanda nuko uyu munyamakuru abaye umugore wa kabiri ugiye gushinga televiziyo mu gihugu cy'u Rwanda nyuma ya Yagiriye Marie France washinze Genesis TV. Namakuru twe tugufitiye muri Showbiz Box. Wakoze kubana n'intore mu mfura Silent Fire Ikomaye na Billion African Black Dreamer Boy and Joy Speaker Boy alone to make a load of colors. Jimunuspa mafita antagonist. Ugira ibihe byiza. Don't sleep when you got him. Hug life as I am alone. Just to myself.